Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan ad Derek. Adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Lakaya kon idi nangasawa ak. Ket kagudwa ti tawen ko. Ti tawen ti babae nga ingkalaysak. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Derek. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Apay, napanan ngay manen ni Dina. Napanidjay ayan da katugangak. At da ka no patrabaho day jay. Kanayon sa matan nga ijay ti pagigyanan na. Pasaray umyan pa'y ijay. Wen nga rod manang. Kaslamot awan asawa nan nga gururay iti isasangpet na. Ay, na yun day tang asawam. Panagrig na. Balasang pailaang. Nasaysaya at lakuman at di ka paila ng asawa no kasta. Di manang met. Katagpay sumot. Anya ti serbina nga ada asawam no pampanawan na kamot. Mapantumulong iti trabaho iti ayanda. Ngam sika nga asawa na, di nakapay matulungan. Naimbagman, tanalagip mo pa'y tinagawid. Di ka mauawatan. Nudyak agawid, adama ko nam. Ita tanagawid ak, kas namanan ti tinor ti saritam. Kasanumet ngamin. Ijay kamutlatan. Nalipatam samatan nga da asawam. Ay apo, manulang aldaw mo't ang nagtali na edak ijay. Wen angam adun ti makadlaw. Kanayon ka apumanaw ditoy. No saan nga ija ayan damamati ayan mo. At da kala dita ngaglaklakwat siya. Kat, apay ko ma. Enjoy ak pay laang mo't kabayatan nga awan pay anak na. Tainton addan anak na. Awan ton, jakton maarami dagita. Agbalinak ton akaslat akong anaigalot. Wen angam. Ay apo, awanan ti adu pay angam. Kat dagiti mat ado ti sasawanda kanya, awan bibiyang ko, sawanda ti kayat dasawan, anya ko ma. Sa di naman ti papanam. Apay nakarubwat ka. Good, mapanak ijay ayan dananang Anya? Kauawid mo lang idi malam. Itaag subli ka man ni Jay. Apay ko ma, saan pa'y nga rod analpas jay ubraan mi ijay? Ay una yan di na. Kung naklakit din no at dakadwak ang mapanagmula iti laya. O di mo alam ko man, wano saan, nangayab ka iti tangdanam. Kat nungay saan ka pa'y nga mapanita, katwaan naklaangan nga agmula. Ay, sana mabalin. Namnamaan da amapanak ita. Ang sige, itulod na kit din ni Aldawon. Sigurado nga urayan da kon ijay. Derek, nang ituludam ngay manen ka ni bakit mo? Ijay manayan da katugangak manang. Ay mayat Itulod mo samon tumanen mapansukunan inton malam. Ay awan mo, Derek. Di mo pa'y maiturayan ti asawam. Itultulok mulatan asika ti iturayan na. Ay awanan ano kasta. Aga pa kami imot nga road no kontrakt ti kayat na manang. Sapay sa anak anarwam amakiap-apa. Isukat nga ipapapilit na latan ti kayat na takasta ka ngamin. Sika ti lalaki, Derek. Kuma, sika ti mangtenggal kan kuana. Likliklikak lang ti saan mi apanagsubang manang. Ay, una yan. Nakias-asawa ka pa'y langarod no biyag balasang met ti kayat di asawam. Ay, isupay la tinapuutak nakiasawa. Apampanawan na ti asawa na. Manang. Ay, bareng no inton malpas di madama at trabaho da. Kat agtalnan ton ija balay. Ay, may samot dagiti katugangam. Apay, saan da ang mabagaan ti anak da? Bayan nyo latta ka din manang. Sana bale, tawan pa'y matkid di anak mi kinidina. No addan to, kat kasde pa'y lang ter aramidan na, ay kat sabalin asaritaan. Nalpasan, di gagapasan nyo, ijayan dananang. Wan, inlupas mi tayon.
Nasayat nga rod no nalpasan. Mabalin mat siguro ngagtalinaid ka dito'y balay. Tani, sikat isang kadilaw da dita. Ay na, panpansinam to mga amin dagita abyangon. Kan, anya kumangay ngamin ti bibiyang da kada tao. Apay, isudaya ti mangmangtad iti lamlamutin ta, tapno kasta makibiyang da. Saan mo ida mababalaw? Tanabatad mo't ngamin ama diti ar-aramidam. Anya kumangay ti madiijay. Apay, saan amabalin amapan ko tulungan dagiti nagan na kanya? Saan nga iti kasta? Angam kanayon kamot ngamin nga daijay. Sana maliklikan nga dakunaan dagiti tattawa makakitkita, akanayon ka ijay. Sa makita da ngagmay sak amapan ijay away. Man nakibiyang dakit di ah. Siyakla ang kanayon ti sipsiputan da. No apay ngamin apakibyangan da ka, katjak mat ida bibyangan. Sa dino ti ayan ti immature nga asawam, Derek. Apay ka di man na nakasta ti sa uyo manang. Ay basta, sa dino ti ayan na takasaritak man. Napanijay ili, imbaon ko amapan gumatang iti masapsapol dito'y balay. Apay nga minayasapsapol ang manang, kan kasla makaungat ka pa'y. Talaga ang makaungetak. Agasem, at dagit din impose na idirabi iti Facebook. Maipapan iti man nakibiyang akaaruba, ken nakaikamkamangan na. Apay, anya ti kayat na asawan iti dayja a post na. Anya? Ay naglukon ni Dina. Diyak mo day nga impost na manang. Amuyo met ngawan cellphone ko. At daang kipad lang. Bagbaga am dya asawam. Dila agbain amapan mangipo-post iti kasjay. Ibabain na mutla ang tibagbagi na. Apay, anya di bagbagada nga impost mo. Impos ko nga. Kan nangibaga. Dagi di nakakita ah. Amukon. Siguro, dagiti matla kakabsat mo dagijay. Ta isuda mo lang timang dildil-law kanyak. Ngamin, saan da kakayat aparaken ka? At daya matimbagada saan da kakayat. Ay na, nadlaw ko dayta. Naatap da kanyak. Didak pa'y pagan ano akasao. Pagarup mo laang dayta. Tilaang saan da akayat ken ka ket ti aramid mo. Sa ita, inad-addampay ket nga rod. Tanagi-post ka kontra kadakwada. Sa nabali tagpay sumot post ko. Kan may awan mat innagana. Kasano nga awan, ket imbagam ije post mo, anakay kamangam. Anya ko mga iti madingar aramidak no bilang. Dakas ka di, amapan ko tulungan dananang iti trabaho da. Sana dakas, ngam kuma, ibalansim at damat agururay at trabahom dito'y balay. Sa nabali balay mo ti pamilyak ti papapanak. Ay, di ka makawawat. Aywan, dahi tamay papaniti impost mo. Ni manang mila ti imay di agsapa. Makaamu ka makisarita ken kuana. Anya ti nararamid mo. Itay pay lang nga imbagak nga isaganam ti balon ko. Anyat urasan. Ay, sakla ko man tinang isagana. Mas dawa ka. Ipaaramid mo pa'y lang amin kanya. Katamom nga dar-aramida kitay. Na yan. Mala, bayamon. Sa akong timang isagana. Anya ka ti kastuyen. Kuna ka masapak nga umaway. Saan mo't? Nyakit din agpaysoya. Oh, ade bagbagam. Awan, agrubwat kan. Huston to na may isaganak ti balon ta. No inusarta ko mga mingi motor, di nakadanon ta kuman. Asidag talang aruden. Kud, agriri ka itay, tanaaldawan ta. Katuan Lay, itaman pa yamay at tikukuyugan yung agasawa. Kapanan yung ay. Di tatapaw, tatalando. Ituloy mi man nga imula ti saan ko pa ana imula alaya. Kastaya. Nay, imunamit latang ti asawa madi pa nagtagtagaray. Bayan nyo latan tata. Ket da kayo, papanan nyo. Ijay man ayan damila. Inakalaan niya ibagbagakin ko na amanay. Taimulak man ijay may sa akin saan anatalaw. Ay ket, una, tata. Ay kahit milagro man na nagawid ni Bakit Mau.
Kan kaduam nga umaway ita, Eric. Kuha nga min tata. Nalpas da nga minan, jay trab-trabahon da, jay enda katugangak, iso nagawid. Kunak ano nalipatan nan nga da asawa na. Ala tata, inakon. Sige, sambutan mo tan jay asawam tanay kakaisuna. Itala nga kaduam manen nga umaway. Patakaan. Ay, naimbaglakid din tayo muna ni Dina. Tamang ano sa balin tumanin ti panagdengeg na kadagiti imbaga ni Tata Lando. Anya manen nga itimbagbaga da di alakay itay. Nagalaskan Dina. Dayawo mat jay tao Kud, anya ngay kuma. Amo ka, nagsaumanin da di kontra kanya. Aduman nga tan timbagbaga na. Awan mat. Dajay lang mat panagdamag na no sa dino ti papananta. Tsak lapat yun. Amo ka, adamanin imbagbaga na. Isumot ti may sa abyangot kadatakag. Awan nga ro timbaga na. Timbaga na laeng kat mapanaalaan ti imula na amani ija enda manang mila. Ay kat sigurado manen Siyak tumanen ti tapik da ijay. Managipapan ka talaga. Alakid din. Agmula ka ditan. Tapno malpasan. Birthday kayam tay inaudi nga anak ni Manang Mila. Yaw awis na itay. Mapanta ka no? Kud, anya ko ma. Mapan ka, ano kayat mo? Inawis da ka nga rod. Apay, di ka umay? Saan? Adaramido. Na. Di ad-addan tumanin nga damakunada. Inawis da ka, ngam di ka mapan. Ay na, ibagada latta ti ibagada. Kun ada nga rod aramido. Alangan mat nga itantan ko di aramido. Gapula ang dit a birthday. Saan mo aya maipabigat? When no inton sumangpet ka nga aramidam dayta? Ay apo, numapan ka, mapan kalatan. Nuan niya ti bagada kanyak, bay amlatan. Sikan tumet ngamin. Yad adayom ti bagim kadakwada. Inton adda makunada, ibagam manen aga putasan da kakayat. Ay, nagadupay lang nga ibagbagam dita. Ibagbagak lang, met. Nungay kumamat makibanding ka kadakwada. Tapno mayas sidag mo matirik nam kadakwada. Ish! Na, pinanawan nakit din. Nay, api asikala ang tiin may Eric. Ningay Dina. Ay kat, amangan no nagawid manen anapan kaninanang na. Kuama nang. Adda ka no nabatag nga aramidan na ijabalay. Ti ko namgit day, saan na kaya ti umay? Wen nga ron talaga nga ilislisi na ti bagina. Ay, awan pa'y napuutak nga imay ditoy. Kasla di napalabas aklan reunion tayo. Di pa'y nagparangmat. Nagawid mo't ijaayan dananang na. Ala, bayan nyo latan. Barang into nagbaybayag. Maipasig ng tumatla ang tibagina kada kayo. Ala, isyat mo kit din, bayaw. Kalkalpas ko lang bayaw. Ay kastaya. Kunak ano saan pay. Agad, apay nga asaan mo nga inkuyog ni bakat mo. Ta nagsasangod ako kadamanang mo. Kuha bayaw. Adda ka no aramidan na jibalay. Ay kastaya. Uncle Eric, Uncle, Oh, imawag ni Auntie Dina. apay ka no? Agawid ka kanon. Ha? Ay sos, pag-awidan da kan bayaw. Ang mga nun nakadigos ang ti asawam nga agur-uray kan ka. Elmar ka anakan. Ibagam kinyantim. Ngayon ton madamdamapay nga gawidak. Sige, Uncle. Ay sos, bayaw. Ang mga nun matuokan nga agur-uray ti asawam. Bayam dita bayaw. Bayam nga aguray. Kakaisuna nga itatala nga agsango. Di oray man inton bigatak nga gawid. Dayta nga rod ti parikot ko kenkwana. Tanong kasaritak ket umingarmat. Anya, ay awan nga rod na bayaw. Isublimlatan kaninanang nanukasta. Talaga nga isublik no maumaak bayaw. Ang awan ton kapungan mo no isublim. Di oray awan.
Nagadwapungan dita. Uncle! Uncle! Hmm. Umawawag manan ni Auntie Dina. Namjak sinungsungbatan, Kat agsasaraw no tetext na. Ibagbaga na nga agawid ka kanon. Ay, anyan to'y anak ko na ya. Bayam lata ka din ni Auntie. Ibagam no umawag manan. Kaimimasan ti istoryami. Bayamon bayaw. Ne. Timakder kamatayin. Sige bayaw. Baliwan tayon to ti agsasanguin ton maminsan. Agawid akon. Ni, apay, dadailan mo tarwangan yun. Katanya ko maita. Ada problema? Apay, anya ti mapaspasamakan ka. Hagin dadamag ka pailang. Nasakit tinakam mo, gaputa pinagawid ka. Pagbalbalin ang nakmatan nga ubing. No'y mawag ka kumana minsan, huston. Apay, diyak amo ti agawid, diyak amo ti pagawidak. Rabiin, di ka mat malagipan ti agawid. Iso nga inawagak ni Elmer, tadi ka mat intugot di cellphone mo. Apay ka di akasta ka. Numapmapan ka ijay ayon dananang mo. Ket mabayag ka ijay. Apay, inawagan kaya. Pinagawid kaya. Uray no ag may sak dito yung agtrab-trabaho. Jak pulos inaramid ti kastakan ka. Hanggang sika, naminsanak laeng anapan na kijaming. Apaw, kaslamot may sakon nga ubeng nga baset iti namayam. Day talaang ti pangbugbog kawam kanya. Ado ti kapuna. Ngem masaduta ko namang ibaga. Tapno ammom, agan ano sa klaeng. Ngem no daduma, ay na, tapno ibagaken ka. Makariknak paikit din iti panagbabawi anang asawaken ka. Anya? Alda umat gaya man. Ay na. Mabisinak pa yun Ay. Di na. Anya tinluto mamasida. Awan mo't gayam dito yung kusina. Awan tinaluto. Tay pa'y mat kilaban idikalman da ito Kat nabangles pa yan. Di na! Ayan mo! Ape, di ka man lang nagluto. Di na! Awan mo't isumungbat. Napnapanan na nga ta. Padasak man ngawagan. Ayan tayo silpon kon. Nakaparabaw gayam di ta kabinet. Nagriringan. Hello? Oh, napnapanam. Di ka man lang nagluto, mat. Kalpasan ang pinagsasawan nak idirabi. Ekspektaram nga ilutuan ka. Ha? Numabisin ka, agluto ka iti kanam. Sa anak akatulong. Aniya? Kandi tuyak pa lang ayan na ng agnald. Aniya? Nay, apay day ta malita nga igamo, Derek. Pangipanam iti day ta. Ipan ko man ije balay ti inuubing ti panunot na nga asawak. Apay, nagawid manen ije balay dananang na. Wain, nauma akon iti aramidan na. Total, ijay matlang ti adda apagigyanan na. Di isurot kulatan dagito'y dadduma abado na. Tapno uray sa anin nga awid ije balay. Apay ngay akastan. Nagululi makaklaang manang. Ngamita, jakon maanusan. Napunwan akon. Oh, Adoy. Ingkargak iti daytoy amaleta dagiti dadduma akawas mo. Tapno adda aramatem nga agtalinaed dito'y balayo. Ay katagyaman na ka. Tainyag mo pa dito eh. Una, tapno adda aramatem agin babalasang. Day, anya day tainyag mo, Derek Baraw. Badbado to'y anak yo, nanang. Isublik pailaing kada kayo. Tapno mapatganterik nana, iti panagim babalasang na pailaing. Anya? Makaammo kayon dita anak yo, nanang. Amok amaditi inaramid ko, Mr. Lonely. Ngam napunwanak nga minan iti aramidan ti asawak. Sumagmamanon abulan tinapalabas, ngam aging gaita, saan pa lang ang nagsubsubli, dito'y balay. To'y pagayam mo,
Derek. Derek, pagayam ko, agyaman iti dayto apakasaritaam. Awan ti parikot asaan ama urnos, itinasaya at awagas. Katala, padasam asarong karan ni bakit mo, kat agsarita kayo anaimbag. Nasaysaya at no urnosan nyo ti parikot, tapno naragsak ti relasyon nyo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Derek. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalin Roman, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.